Опять отрубменочка, ой. Опять я сейчас буду в платке. Очень нравится мне платок, очень. Дай бог замуж буду и только его одевать. Новая невеста Оля hade. Och sen tällä se ihmiset sustattama vielä. Sunjalla prialt taptak prialta. Satsna yang edip tainja korna. Ilin siskas na chip öräimet. Новая невестка должна ходить с двумя косичками. Türkmen bedeli. Ты скажи. А чего ты isteda? Но мне туркменские платья идут. Платок вообще хорошо идет. Яшма хайстарапtan alyantoon. Ihmisiä jäsen peromta. Bu taraftan yaşma alacak olsa kulağı verden çıkarıyaz. Deyip kulacık çıkarıyaz. Buna deyip bir aylak koyuveriyorsun. Моя косичка где? Otur hem de atılacak görme. Мне же надо знать. Ne şu yağla al yattı 3 etle yasadı. Batata zil. Uzaylarsın niyseniz eğer içkince biraz koyuveriyoruz. İçki yağla bukkanın kulak küçük kalıyor görüyor. Saklap duruyor özü. Sabina. Fatavşın yağla temencecik mi? Alıp aşağına deyip biriktiriyoruz. Fatam Потом это и на туркменском. İçkiyin yanında kıçıragallığa içkisinden alyas. Şu an qoğuyalı kıçelli. Şunu açacağız. И вот так оставляю. İçinden bulaf götürüp çıkacağız ya süşmedi yani. Kulağınım dişi valyamın. Fatamın iyi de çekker. Şu tuz здесь что есть? Ай! Ты ненормальная? Ne var şu? Kaçıdır tamam. Çalıcı şu bulaf. Ты охренела, что ли? Sevmenle la da şey. Красота требует жертвовать вещи мuşan. Şey diyor. Şunu var ha. Börk depsen hoş. Bu yaşman. Çıkar ya смотри. Kulaklarını al ya. Bunu şey deyip biriktiriyor. У меня там помада, я не знаю, как держать. Orası nereden öyle? Заткнися. Я не русская. Bollayı vakit verdik diye. Tura iyisin kollayasın. İyidir iş fırçlamalı. Мне неудобно. Когда рот у меня закрытый. Yalnız rahatım zakrit etmesen olmaz. Canım senin kaynın da var ha. Вообще все потом никогда нельзя открывать. İyidir iş fırçlap şunsan biriktiriyor. Я говорю, здесь обращение справить. İskresla ayırayım. Bu boyuna. Boyun ne yamayı çıkayım? Первый раз видишь, что ли? Da. İçinden şey deyip laf kararlı. İyidir şey deyip iş fırçlap sağlayanlar. Vay bu gelin kim? Vay yaşlılar var şeydir. Кто такая, да? Şarap düşkeydim düş yaman boyun diyor. Уф! Dur otur dayı nasıl işen? Vay. Какая красота! Bollana neyli yaştı Sabina? Teyze gelin olmak. Bol kommentarer dayı. Yaşın tuvaleme bu açan o kenara koyayım. Все, ты меня закрыла, все.